Good evening. Northeast window bu thawai tana yengbiriba khwai punamak pu ahanba maktada Keisham Yaiphaba ikoknona khurumjari amadi thagachari. Northeast window na puthokchaba thoram Northeast dialogue hairiba dialogue asi lamdam asida thokliba maruiba thodok wathoksing kupna khananaina bagi thorum amani. So welcome to Northeast dialogue where issues speak louder than the words. Tonight our topic on Northeast dialogue is pivotal role of youth in polls. Koi lakadru mikhalda naha singi oiba yamna maru oiba thodang yam lei haibani hairiba hiram sigi matangda kana nainanab gi damakta koigi studio da lengsin bidun leibire ahanba maktada Bankimchandra Meitei political activist koigi Bankimchandra bu taram noksari amasung thagachari anishuba panelist na koigi Desh Raj Yumnam political activist Desh Raj pusu taram noksari amasung thagachari loinana amusuba panelist na koigi Tejkumar Tongbram President Manipur Innovation Society ay inaw no sila ni po taram noksari ay hoy nga sige dialogue ki topic ta sangaga amba wahang je noi hom dadum hangage adubu amba je Desh Raj tagi haibiro Desh Raj hoy handak lakatori ba tarani pansuba Lok Sabha election asida hoy youth ki haitare na singi naron singi role je kari no hoy lakatori ba election je santi oina pangthok ba khana chaina ba yaudana yamna peaceful pangthok na ba nahagi oiba kari kari role lay ahan maktada ayakna notice window amadi host boyakna khurumjari amadi ai thank you haijari amadi aigi loinariba panelist sing basu ayakna koknona khurumjari hojik lakadoriba 18th Lok Sabha koigi largest democracy gi largest election haibatare April dagi horaga June 1 phawa chathagadoriba election sida akoigi youth moina koina kari kari da contribute to yage society jiga mari leinana society sida balance ohenaba election sida koina kari kari contribution to yage have haijage as a youth moina first and foremost lakadurba election sida ahagna pamjai madudi free and fair election pangthokpa pamjai free and fair election haibasida akoigi leiriba election matamda liquor distribute tauba paisa yen ba khana chainaba thokpa sigumba myamje prevention tahuba mangjong na prevention tahubam darkar oi prevention tauba sida youth ki chauba role ama changi first and kano sida khwai da foundation da basically yeng matamda khoina laikai da karol laikai sing sida khoi gi lairiba youth myamje group tawraga collective oiraga khoi myamsina yumthong khuding da adagi pulap punchalaga khoina awareness program ama piba ma changeba kari kari awareness program piba changi madudi election ji gi voting right cha akhoi gi chahi manga da kwaidagi chawba election ji gi voting right cha amuk tang ne ba khoina phangi je hai riba voting right cha chap chana mapham chana sungsoi soi da voting right cha khoina lobby ba execute to ba masi khoi first da akhoi mayam da youth moina akhoi lekai gi kai gi leiba mayam sida loina address tobam thoi ani shubada chahi manga da phangadoriba voting right ama khaktang je paisa khara khaktang na adagi liquor khara khaktang na tawraga akhoi je carried away oidana ba akhoi mind se divert tawdana ba akhoi gi achumba akhoina pamjaba candidate afaba mikhal do akhoi khannaba gi damakta masi tobam changi ani suba matamda akhoi gi club ta leiriba election numitida kwaidagi section ga dabase club ka tied up club cordial coordination thamakanda akhoi gi youth mayam sina election to mafam sida koina phajana leiraga mayam je voting right phajana execute tawribra adi khana chainaba amadi mihat kari kara masi thohandana ba mangjong na koina prevention tahuna ba youth moina khoi da club ka coordination tawrakanda akoina phajana vigilant oiraga masi prevent tawba yai habese ma ayhaksi thamjage amadi mafam amada community amadagi henba mafam community amadagi hena leiba haitare ani oibe ahum oibe tongan ba community oiba mafam sida election gi duration during the kano sida election period sida campaign lakpa matamda ama lakpa matamda masidai sida akoina youth amoina communal oiba agenda pukhatlaga campaign tawdana ba masijo akoina remind tawba tai masi akoina atopa
community sing the sokpa yaba atopa jati sing the sokpa yaba political agenda sing pusalaga wangang danaba masi akoina haibatai so that atopa community gi mi singju makoi gi voting right to fajan execute tokjanaba mafam chana sijna janaba masi akoi punna after all akoi manipuri ngaktani punamak manipur da leiriba jati khudimak manipuri ngaktana habja as akoi manipur gi integrity janga akoi voting right fajan execute topam to habja I have person can was the thamjage thank you Jadi Desh Raj koi Manipur gi integrity je ngak pa jiam mathok ta hai ni yam phajabo wahi ni ai dialogue ki makha chatra pai Bankim dong lak lage Bankim hojik ke manaba question du da hai tare koi handak lakadori ba trani pansu ba election je free and fair oina shanti oina mapung phana pangthok pa da koi youth ki eba role sing je Bankim gi oi bam wat kari kari le habi youth ama oina koina society sida thengariba challenges sing kari kari no haibase phajana digest toba ma mathau tai aduga election sida youth ama oina akoina nation building process sida yauriba youth mayam se masina makhoi gi voting right se piraba matungda kari kari makhoi gi damakta in return tobirakadage haibasi so tongan ba leiriba system sida yauriba mioi sing sigi policy program sing se akoina phajana understand toba study toba ma changi punamak si yengaba matungda amuk naha ama oina akoina leibak sida society sida system sida karigumba semdok ningba khara leire khalase pamdaba khara leire khalase hariba punamak to akhoi dagi haure harakanda akoina adugi change to gi part ama oigadabane ba aduna any corruption gi matang da bu oisunu natraga pamdaba atopa hingsa gi thogdok pathokpu oijasunu any form of unwanted crime oibiyai corruption gi mawong da oibiyai akhoi punamak sina lead tawre harakanda aigi imung dagi hauraga aigi isa dagi hauraga aigi family du ama aina correction han bada tawbiraba mathangda aigi yum thangnaba lekai kairo lekai se tawraba mathangda aigi locality du tawraba mathangda aigi kendra du tawraba mathangda district level da mathangda state level da sumaina tapna akoina chain reaction oina national level da akoina changes ama purakna ba hotna base yamna tangai phadabra na khalleba si for example aikoi masidaida naha sing mayam ama ngasi aikoi nungaina hingibra natragana kari phibam da hingi haibasi so election gi mamangda aikoi question tofam thoe hairiba punamakse kaidawragadi phagani haibana jingbasi election gi mamang sing sida any party amada system sida leiriba miyam sing sida aikoi bu lead tawraga chatliba punamak sida aikoina nakhoi na election mikhal asidaida hairiba point miyam se Manipur gi naha mayam aikoi sina asigumba point kharasi pame masi hapchan biro masi aikoi gi input ne suggestion ne nakoina masi noigi manifesto da hapchan biro ga haibase masi aikoina yamna responsible citizen amo oina youth amo oina miyam sina masi tawjahaningi chamna election ama lae harakanda aikoina thoaga nomitu da vote thadaba aigi pamjaba du da thadaraga halaga adum lotion gi badu nattaba yamna magun leina isagi value se voting right amase kayagi matik magun leibage masina kadai bawba society sida change purakpam ngambage haibase masi akoina khandhabagi matam oire aduga naha am oina Manipur haibo oisunu isagi leikai oisunu imung oisunu isamaki punsi iromdom lepchara kadawri basiso aikoi gi wakhalon mentality thinking mayam sinaneba dana hairiba khuding makse akoina properly systematically set up tawre harakanda step by step collectively akoi chatminare harakanda akoi sumaina lakadoriba mikhal sida kari karamba step strategic oiba akoi lokhatlaga changes purakpada thaudang logadage kamaina saruk yagadage aduga pamdaba thodok khuding maktagi karamna avoid tawraga yamna shanti oiba mikhal pangthoalaga akoi punamakki nungai yaifaba samas ama purakadage haibase masomda focus tawragadi asi asengba youth amagi election sida lawgadaba thodang do oigani haidana thamjage yam pade banking role je banking nabi gi bawai do ko ye lakadori bandak tarani pansuba election je yamna shanti oina pangthokpada mayam punna saruk yabana khwaidagi phagani abi bani thank you so much ei dialogue ki makasa tarakpada ei Tejkumar Tongbram da laksage Tejkumar amba round gi di same question manabu question da Tejkumar gi ba modda andak lakadori election jinda free and fair
ꯁꯥꯟꯇꯤꯗ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯦꯖꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯂꯥꯏꯐ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯕꯥꯔ ꯇꯧꯖꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯄꯤꯚꯣꯇꯦꯜ ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯌꯨꯠ ꯏꯟ ꯄꯣꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯄꯤꯕꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩ ꯊꯥꯒꯠꯆꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯔꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯈꯜ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯤ ꯈꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯗꯣꯔꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯟꯗꯣꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯇꯔꯁ electors koi voters ye khoi manipur da kyam yam leire population ne kyam leire haibido khoi ahan bada sum share tok jabada manipur si population se 30 lakh above laikre projected population di khoi 34 35 leire hai adu electors si khoi hajik lakh kunga lising humbu khre hen lei 20 lakh 63000 hen lei adu masi lei basi da khoi ngasai gi pivotal role of youth se youth sina deciding factor mo oibi lakpanina youth yam maru oiba adu youth se voter kyamuk leige hai matamda youth se lakh mari makhai hele lakh manga sudore adu yamna chawba voters ni adu youth se from 18 years to 29 years buki age cohort chidene hai ba ngasai yaina lakh manga muki chang haibse adu akhoi masidais da akhoi citizen ngatani akhoi indian nationalism adagi akhoi sagat pada akhoi loin mak citizen oirabani hajiksi adu masidais da aseng citizen am oibase karam kando oirege hai matam dadi akhoi adult franchise vote hadabagi akhoi gi right phangaba sing haibadi electoral roll da register tawraba singse masi si akhoi yam hena amuk akhoi maru oire adu masi maru oibase da sahi 35 suraga su voter chanbase khangdaba khara thoksadaba aduguma mayam lei aduna ngasai gi akhoi gi electors se akhoi khara pure oiba walakpa adudagi amuk akhoi laikai da akhoi gi electoral roll da leigidraba mi adagi akhoi gi keno tawraba luhong khraba singse adum yauksan leiba masigum machine da akhoi gi club ki naharol sing kai ka mayam sinasu akhoi gi electoral roll se yamna pure oiba akhoi gi yamna purified oiba electoral roll am oina ba makhoi gi su thaudang ma change aduga amuk akhoi gi ireiba ki damakta contribution tawboina atopa lamdagi lakba mi singsina laikai amda bhara da leiba khangde amada leiba khangde masida leiraga akhoi electoral roll je hekta chanjanba document suba sudaba adu sumain tawbose sumain tawdana akhoi gi youth singsina role lauraga hian hanbada ngasai gi akhoi gi khandoriba misak singse mikhal haibasida khandoriba misak singse senghanbada youth singsina su achobo role am lobu yai najini aduga makha tarpada ngasai gi akhoi gi voters si kamain chani khangdaba khotto mayam leibase election commission of india se yamna advance oiba technology da su yamna akhoi moi su khana nei na matungda voters helpline app ane leib voters helpline app se akhoi phone da whatsapp sizinaba facebook sizinaba amazon dagi pot leiba sumain tawna irai laina akhoi voters se chanba yai ba aduga atopa voter chanbagina form 6 koi aduga atopa form khar lei 7 8 lei masidai da akoina mi leigidraba natraga lana chanjanbase masisu akoina objection tawba yaba lei adu youth singsina masi khangta di akoina purified oiba electoral roll ama thambada sisu mateng oiba yai aduga ngasai gi akoi panelists sing nasu haibigiba chakcha haijanaba adagi lanba adagi boot capturing adagi se keno liquor distribution adagi nampu sasan tawba singse masisu thingnaba amuk akoi gi election commission na yamna phajaba application na makak semi kai application ha matamda vigilant citizen in short ta c vigil nam khagle c vigil haibase akoi youth singsina application je install tawbiraga khudakta any electoral violence any liquor distribution any model code of conduct se thugaiba adugum bagi akoi evidence leita di video se sal on capture toroga c vigil se thagat ki matamda election commission gi instruction matungina 100 minute ki matungda manungda adugi ngasai problem se solve tawdam ne ba adudi ngasai koi youth mayam sina joint force oina tawraga ngasai gi c vigil app haiba vigilant citizen haibase masi se install tawta di
कईगुम खरदी अखोई इलेक्टोरल वायलेंस प्रिवेंट तब याबगी अखोई रूम अमसु लेरेबा अदो हजिकसु अखोई होम डिपार्टमेंट की अदगी अतै अतै चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ना याम अचौबा अखोई comprehensive अखोई स्टेप लौखटबदी आई खर खर उजरे क्रिटिकल ओइबा पोलिंग स्टेशन क्या अमा अदगी यामना थागतनिंगाई ओइबा वांग खंगना अखोई डिस्प्लेस सिटीजन सिंगसे मखोईगिसु राइट मांगबा यादेन मखोईसु भोट थादहनि काइना अखोई थोगलकपसे मखोईगी वॉइस टू एक्सप्रेस तौनब तंजाम पीबसे मसिदी थागतनिंगी अदुगा सुमाइन तौदना अखोईना यूथ चिंगदा आइना हाइनिंगबसे यामना अखोईगी फ्रेंडली ओइबा कंटेस्ट अमु ओहलगा पीसफुल इलेक्शन ओहनबा अदुगा मसा मसागी वाखलनी मसा मसागी अपाम्बनी अदु मसा मसागी अखोईगी राइटनी अदुना मुन्ना डाइजेस्ट तौरगा नो योर कैंडिडेट चे अमुकसु एप अमनि सिसु KYC ना मसिसे तौरगा कैंडिडेट सिंगे मसक मुन्ना खंगागा फजना एनालाइज तौरगा ई भोट चे अदवाइनागा पिहननिंगे अदुना यूथ सिंगसे इन्फ्लुएंस चलहंदबा अदु मसागी ओइबा वाखंदा तौरगा नाइना मसे आई थमजगे समाय लाकद्रिबा मिखल सिदा कैंडिडेट सिंगे मुन्ना खल्लगा एनालाइज तौबा म चंगी हाइबिबने थगचरी आई डायलॉग की मखा चतरक द देश राज तंगजरके देश राज मिखल द ना सिंगी थौदांग से यामना मरु ओइ कोइ देश राज सुदम खंगबिरि दुंगाइरे अदन हंदक लाकद्रिबा 15 सुबा मणिपुर ददि होजिसु तंगदु लैताद्रिबा मरक असिदा अखोइगी अफबा कैंडिडेट खनबा हाइबसिसु ना सिंगी ओइनदि यामना मरु ओइ मसि यामना लुबा अमनेबा अफबा कैंडिडेट खनबा हाइबसिसु कोइ तेजकुमार हाइ यामना एनालाइज तौबा म मथौ ताइ हाइबनि सम मतंग सिदा अखोइगी कोइ यूथ की ओइबा रोल जे अफबा कैंडिडेट खनबसिदा करी करी लೈ यूथ अमोइना अखोइना हंदक लाकद्रिबा मिखल असिदा कैंडिडेट अफबा मिखल अफबा क्वालिफाइड ओइबा अदगी पेट्रियोटिक ओइबा सिगुम्बा एट्रिब्यूट्स खरजे कैंडिडेट अमदि यावफम थुएना खल्ले हाइबदी लाइरिक खक्तंग हैरगा हाइरिबा कैंडिडेट असी एनी ओइसनु महाक पेट्रियोटिक ओइगनी नेशनलिस्ट ओइगनी हाइबसे मसी अखोइना हाइबा ngamदेबा अदुना कैंडिडेट हाइबसी ओइरेबा कैंडिडेट सिंगसे अखोइना यूथ अमोइना कदाइदगी हौरकपनो मागी हौरकफमसिना कदाइदैनो मा करम्बा स्कूलिंग दगी हौरकपनो करम्बा यूनिवर्सिटी दगी तमकपनो हाइबा पुनमक्से सी अखोइना कुपना खंगबम म थोएना खली अदुगा खंगकांदा यूथ म्यामसिदा जो अखोइना मसिगी अवेयरनेस होना म्यामदा खंगनबा अखोइ यूथ अमोइना तौदुसे अखोइना यूथ लेरिबा सिंगसिदा खंगनबा अखोइना खंगबा नॉलेज से चुमना फैक्ट FSCT फैक्ट सिदा अखोइना म्यामदा फैक्ट एंड फिगर नॉलेज अखोइना म्यामदा पिफम थोई अदगी अखोइना यूथ नमोइना ग्रुप तौरकांदा मफम प्रैक्टिकली अखोइना तौबा याबसे कैंडिडेट सिंगसे अखोइना इन्विटेशन पीरकांदा इनवाइट तौरकांदा मखोइ सिंगसे कैंडिडेट ओइरिबा सिंगसे सेम प्लेटफॉर्म अमदा हाइरिबा अखोइगी लैरिबा इशू सिंगसे पुथोकांदा मखोइना करम हाइना इशू जे एड्रेस तौगे हाइबदो अदुसु मयामदा उहनबा म चंगी मसिजु यामना दरकार ओइबा मसि याम दरकार ओइबा थौरांग अमनी बट हुजिक फौदी आई क्या तौबा उजद्री अदुगा अखोइना लाइरिक हाइ हाइबसी यंगबियो अखोइना लाइरिक हाइबा स्कॉलर ओइबा अदगी एग्जामिनेशन पास तौबा मसी अखोइ मी खुदिमकना तौबा याबा कैनोनेबा लाइरिक पारगा खंगागा फारगा इबदा लोइना एवरी काइंड्स ऑफ डिग्री जे अखोइ लोइना लौबा ngamba ngaktaनेबा अदुना डिग्री खक्तंगदा चटपीदबा मैम से क्या प्रैक्टिकली मिखल ओइगदौरिबसे मसी क्या प्रैक्टिकली अखोइ ग्रास रूट वर्क तौरपनो अमदी प्रजासिंगा क्या नक्न चटमिनरपनो मागी प्रजासिंगदा लैबा बिहेवियर सिना कैनो मनुंग थोंदना कैनोमा मपान थोंदना कैनोमा ओइबा दुंबा मार्क्स उपकांदा मैस्करेट तौरकांदा थोलकपा अनंबना अदुमाइना उइबा हाइदी लैरिबा अखोइगी अतोपा पॉलिटिशियन सिंग हाइगद्रा अमा हाइगद्रा अदो मसी खंगदोकपा म चंगेबा अखोइना मखोइ काइदि हौरकपनो हाइबजे मखोइगी अपब्रिंगिंग जे मखोइगी ब्रॉटअप से मखोइगी स्कूलिंग सिना चिंगबा म्याम खंगबम थोई अमदी अखोइना खंगदबा अमदी मसीगी लैरिबा सिचुएशन जिदा होजिक की होइना अखोइना मिखल जे जि लैरिबा प्रिवेलिंग सिचुएशन जे क्राइसिस थोइबजे मसीगा मरी लैनना हायु हायरगदी मिखल जे अखोइना खनबा मतमदा खंगबम चंगेबा हाइबदी नंबर 1 पार्लियामेंट चटलाकांदा
अखोइना एड्रेस से फजन तहन बंगमगद्रा लेरौरिबा ममांगी हुजिक सु पाइरी 10 years लोइद्रिमनिना इवन कोड ऑफ कंडक्ट लाखि तारगसु कोइगी भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओइगिबा मसी श्री आर के रंजन दा आइना उ मतम द जस्ट नॉर्मली हाइजबनी सोशल मीडिया अदुम खर खर पाई आइसु सोशल मीडिया दा मैमना पीरिबा कमेंट फीडबैक मैम पी अदुम मैम द लोइ नैनरकांदा आंना खंगनिंगबदी अखोइगी पार्लियामेंट की कंडक्ट अमा लैयेबा पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स खर लैयेबा अदुगी मतुंगिना नोंगमदा आउट ऑफ दिस 543 एमपी सिदा मागी पार्टी दुगी बीजेपी की ओइसनु कांग्रेस की ओइसनु और एनी अदर पार्टी की ओइसनु मागी मी सिंगसे लॉटरी तौरकांदा मी कुन अमा खंगतपा 30 अमा खंगतपा कना कना वांगांगदगे अदुगा क्याम कुइना एड्रेस तौगदगे हाइबसिसु मसी मोय मसा मसागी मोय मसाना बिलोंग तौरिबा पार्टी दुना डिसाइड तौवेबा चमानना अखोइना ओपोजिशन द लैरिबा कैंडिडेट अमा थागलगसु अदगी रूलिंग द लैरिबा कैंडिडेट अमा थागलगसु चमानबा कइनोसे ओइदोरिबनेबा हाइदि ओपोजिशन द लैरिगा हेना मंगोंदा मतम पीगनी हेना वांगांगनगनी हाइबसिदि लैतेबा कइगिनो द अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स की मतुंगिना अदुना खोइना ख्वाई मेन होइनादि प्रैक्टिकली हंदकी इरांगजिगा मरी लैनना खक्तंग नतना हाना मांगजोंना मागी पास हिस्ट्री कदाई भोक माना ग्रास रूट त कुमथरगा क्याम यामना प्रजासिंगी दमक्ता कदाई बुक वॉइस तौग्रे क्याम यामना प्रैक्टिकली मतेंग पांग्रे क्याम यामना मागी प्रजासिंगदा असेंग बनुक्सिबा क्याम यामना मागी प्रजासिंगी दमक्ता खनबा मखोइदा उत्पा बिहेवियर अमदि ख्वाइदगे मरु ओइना लेबाग नुक्सिबा इनबोर्न क्वालिटी ने लेबाग नुक्सिबा हाइबसे लेबाग नुक्सिबा हाइबसे इनबोर्न क्वालिटी नि अमदि महागना कदाइदगे हौरके हाइबदो मदुसु याम इंपोर्टेंट होबा एट्रिब्यूट अमनेबा अदुना प्रजा गिदमक्ता खनबा लेबाग नुक्सिबा हाइबसे याउद्रगदि ओनली सर्टिफाइड ओइबा क्वालिफाइड ओइबा कैंडिडेट अमा हेक्तना मसी अखोइना थागछि हाइबा एसुम मयामना फोंदोकपदा अखोइना मसी मिट खुमजलगा अखोइना मसी चुमे मसी लाइक तौवी मसी आइना शेयर तौवी मसी आइना पॉजिटिव कमेंट पिगे हाइबजे मसी अखोइना थादोकम थोई अदुगा तसेंगना खंधरकांदा अखोइगे लैबाक्सिगी दमक्ता खनबा ngamba मीरा प्रजासिंग चटमिनगदबा ngambgadaba मीरा प्रजासिंग खनबा ngamba मीरा हाइबजे मसी खंगबदो अखोइ यूथ अमोइना खंगागा अदुगा यूथ मैम दा अखोइना मसी अवेयरनेस पीबा खंगनबा मागी मतंगदा नॉलेज फजना फैक्ट एंड फिगर जे पीबा अदुई मतुंगिना अखोइ अचुंबा अफबा मिखल हाइबदा अखोइ खनबा ngамगनी हाइना आक थमजनिंग सिबो देश राज कोइ मिखल खनबा मतमदा लेबाकपु नुसिजबा मियोय कोइकी फजना ngамगदबा वांगांगबा खोटबा हिगदबा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नचिंगबा मयाम लैबा मचंग हाइबने लोइना कोइकी यूथ मयाम जना सिम्बा मयाम जे फजना एनालाइज तौरगा अफबा म थागत जाय मनि थागतरी आई मखागी डायलॉग मखा चत्रपदai बंकिम दंग लासलगी बंकिम आइना बंकिम द लांगनिंग इज द इन what role do social media and digital platform plays to mobilize the youth to participate in the election mayam jida koi election jida koi youth mayam jina kamaina hena koi social media ga digital platform gana kari role lay koi youth mayam je hena participant yamna tor na ba hona ba koina hujik se conflict zone amada lairi banina yamna charang na ba adugumba हाइबदी अनस्टेबल स्टेट अमा ओइरिबनिना हुजिकसी अखोइना खंगदबसी सोशल मीडिया ना लौरिबा रोल माना लौरगा लाइबा रोल पुनमक्सिदगी हंदकी इलेक्शन सिदना सोशल मीडिया की रोल से हेना चावगदौरिबने हाइरिबसिदा मसिगी मॉडर्न वर्ल्ड सिदा मॉडर्न सोसाइटी सिदा डिजिटल इंडिया सिदा अखोइना सिगी प्लेटफॉर्म से कमदौना अखोइना याम फजबा मोंगदा यूटिलाइज तौगदगे हाइबसे पॉलिसी मेकिंग बॉडी से मखोइगी मखा यामना चावना पोले अदुना सिस्टम सिदा लैबा पॉलिसी मेकर्स मैम सिना मोइना करिगुम्बा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस खरा पिबिरे हारकांदा यामना फजबा ट्रांसपेरेंसी अमा लैहल्लकांदा पब्लिक एंगेजमेंट से याम फ्री ओइना लैहनबा अदुगा सिदा स्ट्रिक्टली मॉनिटर तौबम सु चंगे पीगदौरिबा मेसेज सिना सोसाइटी सिदा करंबा मखलगी इंपैक्ट पीगदगे अदुगा पीरिबा इंपैक्ट सिना सोसाइटी सिदा करी करंबा मखलगी चेंजेस पुरकपा ngамगदगे हाइबा सिगी ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज से अखोइना मुन्ना येंगदबनेबा सिगी साइकिल से सिगुम्बा अखोइगी चमचमना अखोइ सोशल मीडिया पाइरिबने हाइदना पाइबा ग्रुप अमा सोशल मीडिया सि मरु ओइ
खंबदगी इन्फॉर्मेटिव ओय खनबदगी पाइजरिबा ग्रुप खरा कनागुम्बा खरना अखोई फत्तबा हाइबदी असोइबा अरानबा लंबीदा चटपा सु यावदबा नत्तेबा अदुदा अइना हाइजगिबा हुजिकी सेकेंड सुबदो करिगुम्बा कानाबा खरदी फंगे सोशल मीडिया सिदगी करिगुम्बा मसिदगी फजबा इन्फॉर्मेशन ज्ञान लौसिंग फंगे मसिना अखोइगी पुंसीदसु सम अमाउंट खरदी अखोई काना हनबदा फैक्टर अमा ओय खंजरिबा मियोय ग्रुप तो अदुदा करिगुम्बा सोशल मीडिया सिना अखोई मिसगाइड तौबिबा तारगदी नत्रगना कनागुम्बा खरगी थविन सिंदगी फत्तबा लालोंग न चिंगबा नत्रगना प्रोपागंडा तौबा तारगदी नत्रगना एनी फॉर्म ऑफ अखोई क्राइम बु इनसाइट तौहनबा मीगी वखलोंदा फत्तबा अमा चुसनबा पोकपा याबा वीडियो बु ओइसनो वाहि वता बु ओइसनो हाइबा पुनमक्से मसी अफबा खर फंगे कानागनी हाइदना पाइजरिबा मियोय खरदुददी यामना चावना इंपैक्ट ओइगदौरिबनेबा अदुना वखलोन नौजरिबा अखोई फजना मपुंग मरई फाजद्रिबा मसागी डिसीजन चपचाना लेप ngamjadriba nahana masing yamba society sidadi akoina social media gi role si aduki matik ti kanai haibabo aduki matik so akoina section bham thoeba hena mu dakar oiribadi mikhal gi matam sina naksalakpanina social media na logadoriba role amasung makoina miyam da piriba contribution karamba maigai da chatli haibasi so akoi balance tawnana ba hona ba mathau tai haiba punamakse system sida lairiba law makers law making policy da lairiba law enforcement agency mayam sing sina phajana aikoi makoi gi lairiba institution sing se masina mathau phajana tawra aba adadi magi citizen mayam si so phajana law abiding citizen ama oira ani law nga iba miyam sina law masak khangna chatlak patar kadi citizen mayam si so law abiding citizen orak toini lairiba nagrik mayam sina law nga na chatlakpa matamda masigi samasida tangdu leitaba yamna stable oiba form taba society ama oirak toineba form taba society ama yamna order naiba society ama oirakanda neba aikoi ngasigi samase development lak dorise progressive society ama oirak toise aduna si myam si amaga loina interconnected oineba aduna masidaida lana season na handaba season nage khanba singso aikoi youth ama oina lairiba myam se achumbana karino asoibana karino se phajana identify tawthoga masi yamna vocal oiba youth ama oiba mathau tai akoina masi tawiba miyoi singduda akoina madu chumde phatte haidana correction tawba tai naha ama oina society sida akoi nation building process sida yauge haiba taragadi asoiba si khangaga asidi soire na itomda khangjaraga tumina lesson manataba soire khangba taragadi phatre khangba taragadi madu semdoknaba kari initiative lawsige khanba amasung mahakda lairiba phajaba wakhallondo miyoi dasu magi tinariba marup mapangsing magi colleaguesing dasu kamaina spread out tawraga hena aphaba wakhallon singji sandokadagi haiba wakhallon se masi khalhan basiso masi su achoba role amaneba aduna youth ama oina lakadoriba mikhal sidasu social media gi role masida kana gumba mi singna nattaba pambai kaya ama seasonaraga tawrakpadagi so akoina section batai aduga asengba karino haibadasu yamna vocal oina tawrakanda aikoi achouba role ama lowba haibase social media se misuse tawge natraga tawroi natraga masi violate norms kaya ama tawraga chatlibra chattabra haibase masi naha lairiba mayam singsi loina na ngasi gi system sida lairiba law makers mayam si animakki daitane haibase ai haijage Bankim kagi social media je niyom chumna sizinaragadi yamna phai habi bani adubu niyom lan na sizinaragadi fattabagi di pen banaida loi banaidre fattaragadi adun isana thamoi dagi aina laibak se nation sida kari gumba thamoi sengna contribute tawgi hairagadi social media dagi to bibe niyom chumna sizinna biraga adu kana gumba khana chana bana fattaba toramagaju adu fatte phana season biu habiune yam pasi bankim ai dialogue ki makha chatrak pada Tongbram Tejkumar dum laksage Tejkumar ya no dang jani je youth ama oina koi electoral system sida haitare hojik sida kari contribution to boyai youth as a youth oina koi Manipur se masi awon ba adigi yaifoi nuhai ba award apa lebe mayam se masi se short duration da main khat pa yana ba akoi youth ki role sidi yamna mathau tai hebe simti akoi puno ni yamin si youth sing sigi kannana ba akoi gi any influence tagi haitar influencer si am lei hojikan se social media da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯀꯤ ꯄꯦꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯃ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯁꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯈꯟꯒꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯕꯤꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯕ ꯎꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯁꯦ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗ ꯁꯥꯎꯅꯕ ꯈꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯤ ꯐꯨꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯄꯁꯨ ꯎꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯈꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯥꯏ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭रीम ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕꯅ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯦꯛ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯜꯁ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯁꯟꯕ ꯈꯪꯖꯟꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯊꯧꯗꯤ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗꯤꯡꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯗꯣ ꯌꯨꯠ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯅ ꯍꯣꯏꯕꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯨꯠ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯂꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯅ ꯍꯣꯏꯕꯗ ꯆꯠꯄ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡꯋꯥꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯏꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠꯁꯦ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯍꯌꯦꯡꯋꯥꯏ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯌꯨꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯟ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯦꯐꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯉꯥꯡꯉꯛꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯇꯥꯁꯟꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯈꯪꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕꯁꯦ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯥꯎꯇꯔꯒꯤꯁꯨ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯏꯟꯅꯔꯒꯤꯁꯨ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯈꯪꯒꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ election commission की website ida changaga amuk know your candidate haiba am lei know your candidate chang matamda magi nomination tawriba affidavit tawris de loi yawe magi profession karino ma se professor la ma se IPS retired la ma se politician la ma se kainora ma se ekhoi gi crime leibra main concern di ekhoi crime record leibse crime record leib tar gadi ma se ekhoi khabar da publish tawgodabni website ta adagi ekhoi TV channel singda magi election commission gi instruction matungin tawgodabne ba masigum singse sidai sida oina akoina base tawbiba masai gi la na chatkidaba false narrative false masai gi fake news mayam do maduda chattabida munna masi khanga matungda masi kanano mase akoi crime record leibra leitabra magi macha kyano dependent kyano magi akoi gari kya lei yauri paisa kya lei yauri asset kya lei yauri crore paiba mi yauri adigi atop akoi india gi karnataka rom de crore lising tara paiba mi gi yam mamang da yam thengnagre adumain tawduna akoi gi yamna masai gi mi am assess tawda mi dugi information sigi aseng base madudi masai gi know your candidate akoi mi rep che masak khangna bagi complete information che sida disclose tawda ya deko sida la na disclose to busu ya de masidi disqualification ga yam leiri aduna akoi la na sat kidana ba aseng ba information loge hai tar ga di akoi lebak myam sina akoi youth sing sina know your candidate che masak mun na khangba adu sumaina ai haijaningi asi know your candidate se masak mun na khangba hai bani yam pase ai dialogue ki makha chathadringai da koi yingbiri ba live yingbiri ba brothers and sisters question hang birak pa yagani sung soi jana question amani lokhat chage now coming back to our topic ai Desh Raj dialogue ki makha chathar Desh Raj lakchage Desh Raj in hangni ba question je handak lakadri election jida election campaign da aramba pambai season da na ba koi naha singjinai da koi naharon singjina kari thodang lokhat pa yai Yaiphaba adugi ngasai gi aina first ta thamjagi ba ai points mayam do adu cover di tawkhre but amukhan ai thamjage yam ten lapna akoina youth amoina aranba pambai sizinadana ba laiba ensuing election jida karamaina prevent tawgodage haibado ahan bada ngasai gi aina haijagi ba youth mem collectively akoi work tawminabam changi collective decision na malawinabam changi adagi akoi gi Meitei samaj ki di akoi gi mafam sida kaino club lei
club singi club ki president club ki secretary aduna chingba club ki office bearers मैम लई मखोई के cordial coordination अमा थम्मकांदा मखोई के cooperate तौनरकांदा मखोई के tie up तौमिनरकांदा अखोइना मसीगुम्बा अरानबा पाम्बई हाइबदी election matamda ahing nungdangda laaga paisa yenba bribe tawba regardless of any kind of political parties masiguma poche thingnana boi damakta akoi youth amoina pulap punjan ba collective decision ama lobam changheba adoga mayam the awareness phajana pibiba haidi akoi gi voting right che kyam yamna important oige akoi gi life sida haibase aduzu hoji kwaidagi chawba largest democracy gi kwaidagi chawba biggest election ne wala katori sidagi hena chawba election laiteba aduna masi gi voting right akoina phangbaja masi phajana sijina hanabagi damakta akoin awareness phajana pibiba bribe ta chalhandaba liquor ye lagang haki ngahol laga ta holaga si thadaraji hairaga mayam da punna chap chap pana taba adinga sai gi mikhal oigedawre candidate singje ge matang da phajana akoina background study tawrakanda masi khangalaba aduga makhoida keno to hom ensure to bom changeba haibadi akhoi gi voting right se mangi taragadi akhoina chahi kya mama akhoi wagadono aduga akhoina voting right se manghandabida mafam kaida siznagadage haibaja masi akhoina thambam changa simaina ai thamninge first nga sai ha keno to da explain to da loina yaujagramne cover tawjagramne Pai yang pase Desh Raj ai Bankim Tong lakcharage ai khoi gi life ying biri deju ai ji question lokha chaga doine Bankim dai hangningi je ki koi Desh Raj no ai bigre koi education and awareness campaign je yamna maru ai election da ko sidai khoi gi political officing deju masi kam yam da ka tai khoi gi education pi ba awareness campaign je pi mun tam do office ma run taw hona ba da khoi gi youth ta taw da ya da thodang hai ta youth chin hai ta sidai da khoi kari le lengak loi Kangu se lengak pada yauriba mapi mapa oiriba samasibu guide tawbiriba makhoi gi institution political institution singsida ahanba sigi kaino sigi example si moina set tawbigadabane mathangda public ta madu makhoina kaino tawgadabane free and fair election haibase makhoina karamba maongda tambigadage haibada akoi gi ngasigi younger generation mayam se India si karamba leibak no democracy chatpa leibak ne democracy chatpa leibak amada democratic rights haibasi karino masi khangba mathau tai adagi election haibasi karino aduga karigi damakta election pangtho ibano kamdauna election si pangtho e aduga hairiba election sida aikoina karigi damakta participate tawribano haibana chingbase masi wahaidadi yamna laiba manba yamna chamba wahai manba ado hairiba democratic process si hujiki wahai kharaduda loina suppabneba what is election why election how election and why we all are participating in this election process haibas in a democratic country si mayam se koi khanghan ba mathau tai aduga naha oiba youth mayam sina so masi phajana khangba mathau tai ba masida aikoina youth na active engagement ama public engagement ama lehadnaba lengak na hotnari basi karigino masi kaya matik maru oige haibado adugi damaktaneba election sida koi engagement maximum tawhannaba hotnari se adubo karamba makhalgi engagement no aikoina tawgadawri basi right step la natagana aran balambira haibase isa gi makha poleba hujiki ngasai haibiba akoi pesa yenba ama matawba haibase leader ama hekta laksano mana ingonda pesa pirakpa matamda aina lawdre khalase x kobo person ama y kobo person ama daso loina leader mayam sina tongan ba political party gi mihut khuding maksina chatlaga paisa si yen jhalure khalase ba maduda youth mayam sina amatta oina paisa si amta lawrak tre khalase ba adu itaragadi yeliba mi du oina dum ikaira ani ba phatte di haiba public mayam si su youth mayam si su paisa di dum lawthok pa aduga hayeng mana apamba aningbadu numit kharani nungai thouraga chahi manga chupa waga doribne haiba sidi khangdaba sangraba chahi manga gi matamse 365 days na saba chahi amamamsi adu manga neba nong masina pung kun mari na sari neba sigi sangraba duration se punsi gi saruk ama chahi manga ama makhoi kana gumbagi makhutta akoi gi punsi si sina tho ineba sigi matam sidaida aikoina achumba asengba phirep ama lauraga
right decision ama lahogdaba taragadi masisu free and fair election oiroidoribani free and fair election haibasidaida aikoi paisa nungsa yenba or lobasi khakta natte election namabu yamna free oina fair oina pangtho anba aki tujung po andaba mingonda nampu sason tawdaba dhap tawdaba akoi gundaism gi activities pangtho andaba kana gumba wakhal mapung phadaba natragana mahakna pamjariba misak mioi dubu hena nungsibe henbadagi power paman badagi kahan naba hotna rakpa matamda atopo opponent kana bo oisnu namdhan naba hotna rakpa matamda nattaba lalong pambai kya season naba khuding makse government ki machineries khuding maksina as well as government itself tuna ekoi phajana strictly monitor tawbire haraga logi matung oiba chairak phajana pire harakanda ekoi miyam se free and fair oiba election ama festival of democracy ne hairibneba election se adoi tardi masi karamba festival no akoi aki tujung pokpa mikap mirau kholna thanba akoi festival oidoribra natragana harau tayamna ai pukning da leiba aina pamjaba misak tubo pena zahi manga sidi nahaki mafamda aikoi gi right khuding mak si sinarabane nakoina akoi bu nga kadabane ko senbi gadabane leibak si chapkhot han gadabane ko haidana aikoi adumba wakhalon phajarba romda changjalle harakanda thada gadaba vote la haibase naha mayam sigi su makha pole public leibiriba mayam sigi su makha pole aduga hairiba ngasai gi influencer leiriba tongan ba platform da leiriba influencer mayam se magi well research bu oisno influencer oisno social media da for example 100k followers leiba 200k followers leiba mi mayam sida moina karigumba phattaba aranba paujel ma piba taragadi maduda maximum mi 50% mak natrasu 30 to 40% gumbadi aduda thajaraga chatkidoineba akoi achumba aranba phajana decide tawba ngamdaba mi kharadadi aduna asiguma mayam influencer leiriba influencer to the insist tawraga influence lana tawhannaba hotnariba kangu khuding makse akoina in all forms of unwanted elements mayam se aikoi thingye harakanda masi free and fair election ama oihanba tai not only in terms of monetary policy but also in terms of law and order situation oibiyai natragana pamdaba khuding maktagi aikoi in timely prevent tawnanaba madugi precaution madugi steps and measures phajana lokhatle harakanda ngasigi naharol mayam se achumba para ama tambiraga ngasigi naharol mayam sina su leader mayam sibo achumba para ama tambire harakanda hand in hand chatminaraga active engagement leiba free and fair engagement lehanba aduga complete transparency lehalle harakanda aikoi democracy gi phajaba wahan thokto ngasi amuk na hongna na purak na bahot na bada naha mayam sina achouba thodang lofam thoe haibase haijage khoi bios tagi question ani kathang yam na di simple ne yam ten khumo ko khoi bios hobom dorender na haire bandak lakatori ba 39 suba 18 lok sabha will be the symbol of youth aspiration na ko asi chumgdoi lan kadora aduga khoi sex fair na khoi yam bios khoi dialogue yam toini yeng biwa mana jo hangai je si question ji kitang kanoi politics na lebak se manghal li haibase yaning bra haiba ani ne hangai je aikoi ahan bagi question do naha gi role si handaki election si da yam chawe haibase aikoi india da di adum khangdana leirabane aikoi population si aikoi ratio yang kanda youth ki population si aduki matik bang aduna youth na lawriba role se asuki matik chawe aduna masi amadi masagi atabi oijare aduga ani subada politics na lebak se manghal li haibase yaning bra politics na lebak manghalle adubo politics masaduna nate politics to the sagona raga irol nung da tilliba adugi mihoi khujo khraduna ne baleba manghallise aduna politics to the yawhalliba misak to kanana no prajana ne aduna adugi system du da soyhalakpa taragadi praja akhoina amuk makhoibo paratam biraga afaba politics ohenge haragaso fataba politics ohenge haragaso praja akhoigi khutta lei haibase masi matang yam tena thamjage Desh Raj jo khoi bios dei question ha Desh Raj yam tena de khomo yam sana khombirano khoi gi Kovita Guru mayum mana khoi gi bios samna hangira pani Kovita nang birai je Desh Raj tang jage polling boycott tawni natraga tawroi haibagi kadai foba probability leibage handaki election sida sum knowledge oina khara share tawbiramo as far as my knowledge is concerned I give personal opinion hayo haragadi hojik code of conduct lakrabani once code of conduct lakhi bhaive complete powers hai kadai de confined to we election commission de confined to we aduga high river election commission ge system jida
अखोई प्रजा पुनमकना लोइना थाजब थमी हाइना आई लौजै अमदि एनी फतब पाम्बै अमत सिजनबा बॉयकॉट अदु अदा लैरिबा सिंजे मसी इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी नेबा अदि आइगी वाखलदि इलेक्शन कमीशन ना सिगुम्बा अखोइगी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जिगी अखोइगी ख्वाइदगी चावबा वंस इन 5 years द लाकबा वोटिंग राइट मांगहन बा खोटपजे मसी सुंगल सोइदना थिंगनी खोटकनी हाबजे सिस्टम दिता थाजबा मोइना एज अ लो अबाइडिंग सिटीजन मोइना आई मसी थमजगे थैंक यू देश आई तेज कुमार हंजगे कोई व्यूस तय कोई समानंद नंगबिर पने कोई हंदक लाकतरिब इलेक्शन जिदा पैसा नुंसा यूथ ना कमाइना लौरोइदोइनो लौगदरा लौरोइदरा करप्शन तौगदरा हाइबने हंगबिरे से यामदि फजै sai मतंग हाइबिरो पैसा लौबसे अरौबसु क्राइम नि अपीबसु क्राइम नि अनिमक से क्राइम नि अदो अखोइगे पैसा से लौब यादे लौब फते लौबसी क्राइम नि मागी मागी अखोइ पनिशमेंट लै अदुबु अइना फना हाइदुनसु मागी इमुंगदुगी नुंदांगी चेंग लेतबा ओइरो नत्रगा यामना एक्सट्रीम नीड दरकार लेबोइता दि अइना फना हायरसु मागी इमुंगदुगी आंगांगदुगी संगोम लेनब लेत्रे खलो लौगिनि इन खल्लेब अदुबु थिंगनबदि होनमिनसी मासिगी थिंगनबगी पाम्बैसे मसागी अखोइगी इनाउ देश राजनसु अदगी कयनसु बंकिमनसु हाइबिग्रे यूथ मैम से कलेक्टिव ओय अदुबु मसिगी कलेक्टिव एफर्ट सिगी पोट सिदी अखोइना डिसीजन लौबुदि लालेब मसिदी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी फ्लाइंग स्क्वाड अन लैगनिबको सिदैदा अखोइ से थमगदमनेबा पोलिंग एजेंट खुनिमक्ता पोलिंग स्टेशन खुनि लाइकाई क्लब खुनिमक्सिना माइ माइ कंसर्न अखोइगी कयनोसे ओसीगी अदगी जगादुगी अखोइ सिक्युरिटी माइगी लोइमक असाइन तौन थमबने याम फजब सिस्टम ने अखोइ इंडिया की इलेक्ट्रल सिस्टम से याम फजब वर्ल्ड तमजिनिंगा ओइरबा इलेक्ट्रल सिस्टम अमने मसिगी पोचे ngसाइगी पैसा येले हाइदुनसु फागे हायरगसु खनब याद्रिबा खन मसि भाप तानफम दगारी मखोइबु फानब ऑथोरिटी फ्लाइंग स्क्वाड लेरे अदगी इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम लेइबा इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम सिना अइना पैसा पाइरे अदगी लेपिबा अतोपदुना पैसा पाइद्रे अइ तपता येंजल्ले और अइना चाक चानाले अइदि ngami मारमन पैसा पाइबनिना अदो इलेक्शन कमीशन जो सेट तौरी 95 लाख ओइग्रे हंडकी इलेक्शन कमीशन अखोइ एमपी की मागी एक्सपेंडिचर की सीलिंग अमाउंट से मासिदैसदा अतोप अतोप मायाम अदु यामना फ्री एंड फेयर से अखोइगी पॉलिटिकल पार्टी सिंगसिनसु अखोइगी हेड स्पीच याम तौबिदबा अदगी अखोइगी कैनोसिंग से ngसाइगी फ्री एंड फेयर की मखा चले को हाजिक हंगबिरैदो पैसा से येन बसे याई कोई येन बिगनु अदुबु तसेंगना खुदोंग चाद्रबा अखोइ मणिपुर दि लायब लम ओइबनिना येलपता लौगदरा सिनिता येलपता आइदि लौबिगनो नदि हाइजनिंगे अदु मनुंग तौनबुदि हाइब ngamdre अखोइना एनी पॉलिटिकल पार्टी अमगी कैंडिडेट सिंगजिना पैसा जी येलकप मतमदा हाइदि अखोइना सम आइगी ऑन एक्सपीरियंस नेबा हाइदि अखोइना लौरेना खनबिरोबा लौरेना खनबिरो अदुदि याम सोइरेबा अदुबु लौद्रेना खल्लगसुने कमाइना लौरोइदगे हाइबदो अखोइना लहौदबा हाइबजे एनी एक्स वाई और जेड अमना लौद्रेना खल्लेबा लौद्रगदि अदुगी पैसादो लौग्रे हाइना मोइगी एजेंटुना दम टिक तौगिनीबा अदुगा हाइदिबा पैसाजे हाइदि लैरिबा एक्स वाई जेड तुना पैसाजे लौगी लौदे हाइबजे अजिक सुंगंग खंगरोइबा हाइदि कैंडिडेट सिंगदुना खंगरोइबा एजेंट की फिकाउ दम चंग्रानीबा अदुना अखोइना आइगी ऑन एक्सपीरियंस की मतुंगिना आयो हाइजो हाइरगदि पैसाजे लौरगा अइना मुक चटलगा हाइदि कैंडिडेट सिंगदुदा मु इसाना खुदना दम पिबिरुबा अदम हैंड टू हैंड दम मंगोंदा दम हंदोक पिगिबा हाइदि याम फजना आई सोइदना आई अफबा कैंडिडेट तो खल्लगा तौजगे बट आई पैसा जे आई लौजद्रे हाइबदा हाइरिबा कैंडिडेट पर्टिकुलर कनो सिंगदुदा चटलगा पिबिरुबदा सिना अफबा कनोने ना आई खंजे आई यो कैंडिडेट सिंगजिना एजेंट खनबजम लुगदोरि याम लुरजन से लीडर सिंगसिना अखोइबु नुंसी अखोइबु मसक खंबिरे रिकॉग्नाइज तौरे हाइबगी टोकन जे मसी भोट मतमददी अइंगोंदा पोट अम यौरइसे मसीनसु आइबु सक खंबिरे नत्रगा आइबु नुंसीदना आइ मिंग पानबिदना नत्र कलम तौरइसे मसीसु हाइदि प्रजासिना मासे माबु रिकॉग्नाइज तौवे हाइनसु खंबिएबा लहौद्रगदि माबु मागी एंटी दे लेरि हाइना खनखिद्राना किबदगी लौबसु याउरिएबा हाइदि माना कैंडिडेट येले मादि लौगिद्रे नत्रगा लाइकाइदुगी एजेंटुना आइदि लौरोयना लौदरे मागी एंटी दे लेरि हाइबसु अदु
मा खतदगी लवे हाइबदि नते कैंडिडेट मंगान ये लगबदे मंगा मुक लोइन लोबा वोटर सुदम यावरमगनिबा अदो मसी ngसाइगी तसेंगना सेंग हायरबदा लौब लौदबसी मनुंगी पोनी लोना तौनबनी अदुबु लौदबना फै अदुबु लौबो ओइरो लौदबो ओइरो यु थकबो ओइरो अमा तबो एनी तबो ओइगसु अफबा मिसक खनबा अदुगा इसाना पामना इनिंग तमना अकीबा यावदना बोट थादबियोबा मरमदी अदुगी पोतो इसाना तौदा तादी आइगी भोटो मी अमना अद थादो हाग थादा तादी मीना खनबीबा तारेबा आइगी ख्वाइदगी राइट से सही मंगा द फंगिबा अधिकार से मीना खनबीबा तारनीबा अदुना मीना खनबी हनगनु इसाना मुन्ना खलु अदुगा ngसाइगी मद इसाना मुन्ना खनबगिदमक्ता मदुगी डाटा इन्फॉर्मेशन फंगनिंगबदसु राइटफुल ओइबा प्लेटफॉर्म दगी लौबियोबा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मणिपुर दा मागी कैन एफिडेविट नॉमिनेशन लेडी अदगी कैनो लेडी इलेक्शन कमीशन द लेडी अदुगा अमगा अमु कैंडिडेट येंग मुतुंग द पॉलिटिकल पार्टी सिंगसे सिसु दुम येंग बयाय कमाय येंगी अखोयगी इलेक्शन मतम द मैनिफेस्टो ओइनम फोंगे मैनिफेस्टो सिद मखन यावे ममांगी इलेक्शन दा मखोयन फोंगिबा मैनिफेस्टो से मसी क्यामु याम फुलफिल तौग्रेन अखोय मसीसु येंग बयाय आई इचा अखोय नत्रगा अखोय आंगांग सिंग लाइरिक तंबसिगी प्रोग्रेस रिपोर्ट से मसी येंगा इचा से मसी हिंदी द खर सोले इंग्लिश द खर सोले खंगबदौना मसीगी माना तौगनी हायो पोचिंग से अदो मसी डिसाइडिंग अदुना कमाइन दौना अफबा मिरे खनगिनी कमाइन दौदना आई करम कार लेनी खन मतम द कराना थाउ चादी कनाना मेंटेनेंस नेमी मसीगी गाड़ी सिरी मसी यांग दे लोइमक नैनबा दुमाइना नैना बियो बकुपना याम कुपना नैना बियो वाइ फबद खनबिरो बा वाइ खनबियो करप्शन थादोक्सी इसादगी हौजी हैबनेको साइ मतंग खoi बंकिंग मोति केरे बंकिंग पैसा से लोगदर लोइद्रो बंकिंग मोति पैसा से अखोई हुजिके पैनलिस्ट अमनसु ताकपिरी को पैसा से लौरगदी अखोई सेम क्राइम वी आर कमिटिंग पीरिबा मीदुगा अदुना मसी पैसा लौबसिगी मतंग सिददी आई इनकरेज सुंग तौदे अदु मसी तौसु तौहनजनिंगदे अदुगी सरुकपुदी अखोइना इलेक्शन सिगी मिखल सिगी ममांगदा हुजिक स्टिल वी हैव टाइम अदुना अखोई मतम यामदि लेसलक्त्रबने हाइरिबा तेंखरबा मतम खरसिदा अखोई तोंगान सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी मयाम सिना मिरेप मयाम सिदा करिगुम अकक्नबा डिमांड खर तहौसेबा हयेंग पावर पाइरकपा मतमदा नखोइना कारबा मतुंगदा अखोइगी मसी तौबीदबा यारोय हाइदना एजुकेशन पॉलिसी द ओइबा याय नत्रगा लैता लाइरबा सिंगी ओइबा याय थबक फंगदबा नहारोल कयाना थेंगनरिबा अवाबा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम गी मतंगदा ओइबा याय थबक असुक पीबीगदबनी अखोइगी लैकाइगी ओइना अखोइगी केंद्रगी ओइना असि तौबीगदबनी एज ए होल मणिपुर गी ओइना सुमाइना एजुकेशन गी मतंगदा कॉलेज लेवल भाव सि तौगदबनी हायर सेकेंडरी भावदा स्कूल लेवल भावदना सि तौगदबनी हाइबा लाइरबा लेतबा सिंगी सी भावगी थाकता लेबा मी मखैना असी गी पॉलिसी अमा सेंबीगदबनी का हाइदना फजबा पॉलिसी प्रोग्राम मयाम अमा फजना पाइपलाइन द तौबिरे हायरकांदा मदो सीएदा ताबिरे हायरगा साइन तहनगदबनी नमफुदा मसी कमिट तौबिगदबने मसी ngमनी हायरदि नहाकता वोट पीगनी नत्रगदि पीरोय गायन तौरगा हयेंसी थबक ओइना ओंथोकपा ngमगदरा ngमोइद्रागा से मसादा हंगगा साइन तहनगदबनेबा साखी साबोन लहोगदबनेबा सुमाइन तौरगा सोमदो ओइना आइदि मांगदा तारिबा चैलेंजेस इशू थेंगनरिबा अवा अना कया से कोहनगे हाय तारगदि अखोई इलेक्शन गी हयेंग हंगसित वालिकांदा नोमनिनी गी मागी लुपा 2,200,000 दुना याबा नतेबा पैसा हाइसे करोड़ अम पिरासु दुम स्वाइ लोइगिनी 5,000 पिरासु स्वाइ लोइगिनी अदु लौरुबदुना मरम ओरकांदा चाही 5 दो अखोइना मखोइगी मखोंदुदा तुरगा करिगुम्बा वहाई अमता हाइबा ngमदना अखोइसे तोल तारबा मखोइगी कैनोदा मखादा लेबा यामना तोनजबा कैमता हाइबा ngमजदबा मिसक अमदौना अखोइगी पुंसी हाइबसी सही चामा फाना हिंगबा नतेबा 80 90 भावदा हिंगबसी याम सांगनारबनेबा सिगी सरुक अमो ओइना चाही 5 जे मोइदा कथोखरबनेबा हाइरिबा 5 इयर्स से अखोइना करम्बा मखलगी चाही 5 ओइहनसिगे अवाबा चाही 5 ओइहनसिरा नोंगाइबा चाही 5 ओइहनसिरा अखोइसे करम्बा मखलगी मणिपुर ओइहनसिगे अखोइ यूथ मयामसिगी कैदौहनसिगे हाइबा प्रॉमिस तो अखोइ डिमांड तौसेबा मोइगी मैनिफेस्टो दा हाफनसेबा अदुदा यारकपा मीदुदा तौसेबा पैसागा पिरकपा मीदो अखोइ कनो तौसेबा अदुगी कैंडिडेट तुना लामगा अखोइदा पैसा येलमे गाइना फेसबुक दा थागतसेबा बोयकॉट तौसेबा सुमाइन तौदना सुगुम्बा मयामसे असी मयामसे पुनमक तौरे हारकांदा अखोइना यामना फजबा परा अमसु तंबीसे थोलइबा मिरेप सिंगसिनसु समासिदा फजबा परा अमा तंबीसनु
vote thadagadoriba ekhoi mayamna so phajaba para ama tambise aduga punamaksibu ngak senbiraga ekhoi yengjanbigadoriba system sidagi part ama oiriba mari leinaba concern authority mayam se masina so yam thamoi sengba makhoi gi duty perform tobisunu mibu aki tujung pu anbigano magi pamjaba mikhal thadaba matamda nampu sapu tobigano haibana chingba karigumba pendaba ama hairubagi asengba chumba khara hairubagi damakta dhap tobigano miyamse yam freely democracy gi asengba magun si karino chapchana constitution na piriba guidelines sigi makhada yam nungaina leijadrasu lairasu karisu tawruba ngamjadragasu mi amado aina mateng panguba ngamdrasu migi punsi du baudi ayet apan pibiroi seba yam nungaina freely exercise tawraga magi voting right jahi manga gi manungda amuk lakpase masi pibire harakanda afaba manipur ma yamna stable oiba adugumba akoisi active decision lawba ngamba decision making process sida akoisu saruk amane ko haibase akoi kawdaba phai yam transparency leina active engagement tawse akoi amaga freely communicate tawraga sumain tawdana isana isagi destiny se mikhal khuding maksida akoi su part amaneba aina aigi punsi gi panthongpham semba haise sigi election mikhal sisu adu part amaneba sarkar gi marai ba akoi voter mayam china lep ka dawri bane adoi targadi thadari ba akoi gi su makhayam pondrane aduna thadari matungda hayeng ma phai phate na lawgada bi sarukpudi wakat ka doi sarukpudi pen da bai kholaw law doi sarukpudi akoi mayam se thadaram daida thamoi sengna achumba mirep khalle harakanda karigidamakta aina mahakta vote pigadoribano mahakna kari tawrakani haibagidamakta aina mabu khangadoribano haibase question chamarak tawre harakanda aikoi thauna leina aikoi yamna achumba citizen ama oina aikoi lobu ikai khumna aikoi keno tawraga afaba manipur ama great nation ama aikoi yamna adugumba stable oiba aikoi gi destiny masak khangna chatpa laiba ama oihanse haibase ismain haijage koi lakadoriba jahi manga je khoi je nuaina leje haibra waraga leje haibra haibase khoi khutta lei haibani adu kana gumna pesa piraku matamda lawdragadi aije NT oina khangidra haibase jo hangnarim ni khoi test haikibdo adubu khoina khangidabdi knowingly or unknowingly I and you will contribute corruption tawduine badana chunglo logi da khoi test na bigdo lawdabna khoi phai lawdabna chumi haibna thingbagi matang do haidi aina logono hairagasu haibagi matang da aina hajebaga ki wani adubu tasengna vote se kari khallaga pidoino aigi kari wakhanda yenga pidoino iriba ki damta khallaga vote pc mayam hai ado future gi akoi gi punchi se sina doini ju hai ado chahi manga lakadu be chahi manga sigi akoi gi mihut ne thagat ke doisi aduna yam samna ai haining base akoi gi youth singna every electors kudimangna choi dana vote thadabiraba aduga thadabagi wakhalon sina ichagi damaktani ai thadadui vote ichagi punsi gi damaktani khallaga thadaba iraiba ki damaktani ai lakadur punsi sigini lakadur punsi sida lei award apa se jaga khara de ising phangdaba dei lambi thong phattaba mai isingi ada policy matter se makhoina semakpanina makhoi se policy da yamna contribute tawba ngamgadaba sound mind oiba mi khanbari darka oiba ngasai gi paisa kai ka mayam dudi amu ko na dilei howe adu hen maru se manungi tawbi mayam se ama ha se sarkana yele khangdana ne ngasai gi flying squad chemi se phana bane chemi se yadi haibasi adu masigi yadi haibasi leijaraga leiraba pot neba adu manung se da makhoi gi corruption ni aduna ngasai gi akhoi youth sing sina pivotal role of youth in poll cha poll khatana te post poll su darga leba adagi free and fair election sisu akoina youth khatang na su yadri ba makhoi conducting authority gi akhoi gi RO sing adagi mai polling officer sing EBM gi kari gi mong kari ka mayam se sisu yamna akoina makhoi phajana selling tawrabra makhoi mock poll tawgibra adagi EBM se ngasai gi yamna akhoi gi trust thamaga haitare ballot paper dai di mani yam hena phagre adun sumain tawdana moi aidi yamna akhoi yamna ke haini yamna delightful oiba environment ama peaceful oiba environment setup tawta taragadi maduda karak pami do maduna adum ai phagani ena khali maramdi akhoina amma kasunu aina yellow machu pame ado yellow machu pamba ina green du thi phajadi haiba si jung la le ma su green pamjabane ado akhoi si election na sina majority na ka duine ado akhoi lakh akhoi total 20 lakh muk lei bisida
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯥꯛ 7ꯒ ꯃꯈꯥꯏꯃꯨꯛ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯎꯇꯔꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯥꯛ 10 ꯃꯈꯥꯏ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗ ꯂꯥꯛ 7ꯒ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ 2019ꯗ ꯂꯥꯛ 2,900,000 ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯕ ꯐꯪꯕꯗꯨꯅ ꯀꯥꯒꯤ adagi khara haidarakpada lak ani lising nipu phanguduna second tahawi adagi amuk khara haidaraga lak amaga lising humbu phangaga akhoi CPI keno na third tagi ada sumain tawduna moisu lak amaga mi lak amaga lising humbu na support torok pa yam graba voters ni adagi somgi akhoi congress ki du lak ani ga lising nipu ga manga mu phangiba masu yam achoba movement amne aduga amakha hela su ka dini ko aduna ngasai apha phata mayam si lai kan ngasai free and fair gi lakuma tamdadi electors sing sigi mafam chan chana thadarakpa yamna free and fair se citizen side gi su lani adagi asun authority side gi su lani aduga koi khana jaina ba yaw peaceful loiba hayeng repoll to handaba boot capturing to gre EVM thogaire me polling station da du lak adu thok handaba se youth sing sinasu akoi gi kaino se akoi gi sum ashoi bia ba kot bia se khara phada bi ba hector react to sandaba aduga kainom la ga su authority da inform to na ba ngasai akoi platform de ai hijagre akoi citizen vigilant oi ba citizen se si se akoi adopt to se ba khara arain to ga jai khalaga adi imi khalaga des sai bi ngasai na paisa gi lauraga handok khibai wari se ai haije aina hoi ngasai gi yamna realistically an kan aina haibne ba haibadi yamna superficial oina koina hojik lairiba matam sida pressure group amal laira kanda akoi gi manifesto da si hapanji kholanji masigi barrier je breach tawba ngamba adugumba pressure group laira di khangdre but akoina tawba yaba hojik lairiba short duration of time sida individually yenga ga di ai individual amoina ai gi perception dani koina haije sumai aina paisa je lauraga makoi da candidate da chatlaga thinbiru je fi individual ground aina haijabne ba ai kanamta da offend tawba natte just ai gi si personal opinion ne thamjai je aduga haidi once aina ngasa haije the code of conduct se la ki taraga di the whole power confines in kana koi election the election commission of India sine ba to election commission of India na election commission of India se any kind of political affiliation laitabna adugumba system ama establish tawraga fazana lairibnina aina aigi wakhandadi as far as my personal opinion is concerned adugumba phattaba adagi tohaningdaba thodok sing to sungoi soidana adugumba do tohlo oi habase ai system da thajaraga haijage ai Desh Raj question amtanga hangige Desh Raj hangani question de handak penos nai tare koi irang sina maram oiraga ko ha koi sida hoji ongoing crisis sida ai tare ko koi haidi hoji ki lairiba ongoing crisis sida koi karam haina irang je haidi irang ji malak sida hadi election pakthok pai je si crisis sam lai ne ko crisis lain election pakthok pajida di matau karam nai tare si shanti wena pangthok ka ding hai base yam chaw wang ne ba koi shanti wena pangthok padi pami shanti wena karam na pangthok pagi role jo youth ki matang da Desh Raj mamang da first round hai bi gre si the crisis the situation je crisis se loi drip ni shanti porokti bani shanti lak pasi si praja mayam na pami je shanti porokti ngai da solution porokti ngai da election ji tawdori election tawbasi jo khoina dum youth amo oina koi shanti pamani na shanti oina dum election tawbi hai bane ba tawji hai bane koi khanari je ngasai di khanari je koi yam youth ki ba role ji dai tare soi matang ji dai tare soi matang ji da koi youth na lawu da ba youth ki wakhalon hai tare sai je kari parameter nei masi hai riba koi gi crisis se erupt to gi je last year May da erupt to gi bane masi nong manatraga nong madi sungsoi soidana erupt to ka dorba ngasi ta hodraga su mamang che ta hodraga su hayeng ta hodraga su but some one fine day sungsoi soidana masi gumba crisis se chegumba violence se erupt to ka dorba ne ba sungsoi soidana ada karam mamang da ta hogre adu hojik curb to ba se mathok ta ba adu da hai riba on crisis ina election je da kyam yam ne effect to gani kyam yam na impactful oi gani hai bajidi laigani ba sungsoi soidana impact se adubu aigi analysis aigi readings facts and figures si myam study to rakanda di aina thajabadi hai riba election jida
मसीदा अखोइना ngसाइना हाइजगिबो करम्बा मिखल अखोइना खनगदबनो हाइबदो प्रजागी इहुल खंगबा प्रजा मरक्ता लेरक्पा प्रजागी दमक्ता तौरक्पा प्रजागी सेवा हाइबजी लेबाक नुसिबा सेवाने लेबाक नुसिबा हाइबनेबो लेबाक की सेवा हाइबजी ईश्वर की सेवानेबो अदुमाइना होजेकी अखोइना सिदैदा खतंग कुपना स्टडी तौबम चंगी अदोगा हाइरिबा वायलेंस सिदी तसेंगना सि कर्ब तौनबजे लेरिबा गवर्नमेंट सिना मथंग मथंग तौरई तौसु तौखरे होजेक सपोज आई एग्जांपल अम हाइजगे ngसाइगी बॉर्डर फेंसिंग की 10 किलोमीटर की बॉर्डर फेंसिंग जे लोशन रकान 21 किलोमीटर की नेक्स्ट फेंसिंग जे मोई इनिशिएट तौरे अमदी साइगी फ्री मूवमेंट रेजिम 2018 दा इम्पोज तौगिबा अखोइगी बर्मा म्यांमार का कनोजे बायलैटरल टाइज आदि अखोइगी डिप्लोमेटिक रिलेशंस सी याम कन्ना अपस्विंग ओइबे मतमदा 2018 दा अदवाइदा तारिबा अखोइगी बॉर्डर दा तारिबा अखोइगी सिटीजन सिंग दुगी खलगांदा फ्री मूवमेंट रेजिम ना हाइजे 16 किलोमीटर मोइगी साइड ता और असोम साइड तक 16 किलोमीटर अखोइगी साइड ता विदाउट वीजा ट्रेवल तौबनेबा अदुदैसिदा फ्री मूवमेंट रेजिम जे लेरक अखोइना इम्पोज तौगिबजिगी इम्प्लीमेंट तौहनबजिगी मरमजे कइनो हरकांदा अखोइगी लोकल ट्रेड एंड बिजनेस सिदा बूस्ट तौनबा अदवाइदा लेरिबा लोकल लाइट सिंगदो मखोइगी बिजनेस सिंगदो कतंग दो ओरजु मखोइजे कतंग अफब ओइनबा मखोइगी बिजनेस कतंग बूम तौनबा कतंग दा मखोइगी फैमिली सिंग लेरिबा मचा मसु सिंगदो फजना रन तौबा ngamnaba फबा स्कूल तम ngamnaba मखोइगी सेंथोक लंबिदो फजहन बनेबा कैटलिस्ट ओइना सिजनरुबनेबा बट तौगिबा कोइगी लेरिबा ऑन वायलेंस से कोइगी चिन कुकी जो हाइरिबा कम्युनिटी जिगा अखोइगी मैतै कनो जिगा अखोइ कम्युनिटी जिगा तौनबनेबा चिन कुकी जो हाइरिबा कनो से असोम साइड तगी चिन स्टेट ऑफ म्यांमार तगी कन्ना अखोइगी सी फ्री मूवमेंट रेजिम लेरि मतमदा अमदी बॉर्डर फेंसिंग तहौद्रबनिना कोइना सांगली सांगसेना तौरक्त्रबनिना असोम दगी इन्फिल्ट्रेशन जे यामना लाइन चंगप हाइतारे यामना लाइन चंगप हाइतारे बट आइगी वखंददी लेरिबा सरकार सिना सेंट्रल गवर्नमेंट सिना मसीगी लेरिबा प्रॉब्लम जे ज्ञान तारक पदगिदी एड्रेस तौरेबा कमाइने एड्रेस तौगे हाइदा रिसेंटली तो कैनोना भारत की ऑनरेबल होम मिनिस्टर गृह मंत्री ना मसी फ्री मूवमेंट रेजिम 2018 जे मसी लौथोगा मसी बॉर्डर फेंसिंग जे फजना 10 किलोमीटर से कंप्लीट तहोलाकांदा देन हुजिक 21 किलोमीटर की फेंसिंग जे अमुक मखा चतना तौगदोबगी मोगी इनिशिएटिव से लौगरेबा अदैदा हाइदि अखोइना खंगदबदी लेरिबा अखोइगी सिटीजन समा कोइना खंगदबदी मसीगी प्रॉब्लम मसीगी क्राइसिस से मसी कर्ब तौबदा खुदक हेक्ता कर्ब तौब याबा कनो नतेबा हाइबदी यामना सेंटिमेंटल ओइबा इशू अम ओइबनिना मसी यामना लाइना सेंसिटिव ओइबा इशू अम ओइबनिना मसी याम लाइना इन थुने हेक्ता सी तौरगे हाइबा हेक्ता याबा नतेबा हाइबदी मसी याम तेना अखोइदा हुजिक यामना मुन्ना खनबम चंगेबा खनबम चंगे हागदी याम तेना आइगोंद इमोशनल ओइको सिगी इरांगजे हेक निंजंग प मतमदा खलक प मतमदा याम हंजन हंजन इमोशनल ओइबा आइगी कंट्रीब्यूशन सिना कहिनो हाइबा आइगोंद याम तेना सेंटिमेंटल ओइबा डिस्प्लेस पीपल मैम उरगा रिलीफ कैंप लेबा मैम उरगा आई केनोसु अयुक्ता मोय केनो रिलीफ कैंप लेबा मी सिंगजी दमक्ता खर दोरसु कई कमाइन कंट्रीब्यूट तौब यागे आई पर्सनल ग्राउंड दा चलगा सपोज मोय की बिजनेस सम होदोए रिलीफ कैंप आइडियल कॉलेज ना केनो द ले अकाम पात लेबा कॉलेज सम ले अदुदा केनो इचेम मोरेदगी केनो तौपनी डिस्प्लेस तौरगा लाकपने माजे दोसा योलेबा दोसा योम अखोइन चलगा हेक आइना मैम तुम चलगा ए सी सपोर्ट तौबि सी जाबि ओन चल कोइ चलेबा अदमाइन तौजेबा अद मोइना हंगेबा सी कमाइना तौदुनो खोतोइनो हाय पोचे मोइजु यामना इमोशनल ओरकान अदा मसी पोचेदी नो मंत्र नोमम थोंगदरमनी अदुबो हुजिक कब तौबजे हौग्रे मसी याम थुना मसी की प्रॉब्लम जे लोशन ग्रनी हाबजे हाइबदी अखोइगी युमदुदा मागी युमसुदा अतोपा मी अमा लागा हेक्ता लेशलागा मा फंबा चलेना तौरगा हिप्पा चननबा तौरपा अदु मम्यामजे मसी यामना चौबा कंसर्न अमा ओएबा आइदी चिन कुकी जो हाइरिबा कम्युनिटीज न मपानदगी इलीगल इमिग्रेशन तौरे देन हाइदी विलेज अनो मैम पुथोरे
village ano ano me ama moi link khale mokoi adigi hari particular village sing dugi amok mokoi na moi khulak pa muk link khale adai da muk lo je moi na semba lo muk sem gale tawri bam me am je loina identify tor kan da aina sarkar gi am nungsiba keno je state je kaino har kan da koina yam thuna masigi problem je thola ka dore have je khang padagi ti akoi indigenous oi ba akoi gi manipur da lai ba indigenous community sing the threat ama la ka dore have je masi visionary oi ra kan da masi mangjong na khang hor kan da masi eviction drive tor pa adagi state ki population commission semba hogolak pa adagi masi the inner line permit system je chana halak pa adagi si akoi gi manipur macha sing je gi problem je khangbi ra kan da center na masi the Nagaland gi oisanu atopa border sharing state sing ji like akoi Assam Arunachal Pradesh makoi na pamdraga su Manipur gi kano sidi issue sidi masi Manipuri macha sing gi sentiment je khanga kanda center na kano je FMR je loktu kano to hole suspend tok thueba masi dai di masi gi akoi free movement regime je loktu free movement to holaroi have je masi na maram oira kanda akoi praja myam na khangbam change ba sidi hoje leiriba nga ki Facebook ta social media de iraiba kholaiba troll toraiba si myam ji am je si avoid to birakanda aseng ba study and analysis to khanga ganda visionary oibam change ba khoi jo every single youth akoi handak election da akoi gi keno tok doni voting right tok dori bani voting right pangthok ko dori bani akoi apam ba candidate khan ga doni ba ada masidai sida thorai prevailing situation ja masi akoi di am tina concern oi masi curb to boda matam khara changi but definitely masi curb to guni hai ja masi ai gi thaja ba lai why because identify to ineva haidi hana lairam hojik akoina kainona haidi akoina khaliba wakhan je kaino har kanda hojikti masi gi situation jina maram moraga voting to boje akoi tawroi dabani khalak pa yawi voting je koi support tawroi dabani haina khalak pa yawi me am akoi gi wakhan je la eva ada messed up oi bhai tare ada akoina kupna naina rakanda masi khangda se kaino har kanda haidi identification of the illegal migrants have is never quite a major important origin quite a vital origin identify to ba amadi makhoibu deport to biba kai komaina tek ta kaidana unharm oina akoi constitutionally legally makhoibu mafam chana identify to birakanda mafam chana deport to biba adumaina tawge tarokpa eviction drive tarakanda sumaina tawe ai state government na kano da center da sumaina propose to bujane sumaina eviction drive ma pangthor ko dore adagi sumaina akoi identify to bongame some large chunks of illegal migrants khara laire haibasi akoi identify to bongame center government masi kamaina koi deport to godam no hire kanda center government na hojik mokoi illegal migration lakiba infiltrators sing do kamain lakiba no hire kanda asomda Myanmar da thangnariba country Myanmar da problem je tho kanda mokoi chelakibani aduna nakoi phajana moije phajana identify to birakanda mafam chana refugee camp kumba adagi mokoi gi damakta yum phajana tin gai ka tawraga saraga mafam chana thamakanda as soon as Myanmar gi kano se problem je lorkanda mokoi ja ada mafam chana deport to gi duni hayaba adugi period manung sidagi ne masi tholai je masi da akoina hoi problem myam thoe mi myam displaced to go yaure adu nungai tabale but at the end of the day aina conclude to janing badi masi yam thuna system jida aina thajaba thamaga yam thuna curb torkani haina both to the central government and the state government ahag masi thamjani yai Desh Raj na hairam ideal college ki GM mori de la ko GM na mana dosa je koi hojik relic ke manung da yole yam hawi u chatla sa jaru de pok to kin sa saru ne koi de yam hawi ai advertise to ne te adu hojik ki dialogue ki makha sa thak same question yam phaje koi gi banking gi oi ba wakhalon jo makhang ni banking ai hojik Desh Raj hang ki question do handak hojik pang la ka to ba mikhal jida ha te irang jina maram oiraga kari mami ta ba yai ai adum non political oina haijarage irang leibanina kari thorakpa ya ge se election commission of India amasung sarkar sina loina hana na khangbiramani election lauthok tringai mamangda aduna leiriba Manipur gi praja chingtam khuding makta naha oisnu han oisnu voter oiraba khuding makse
मखोइना कमदौना भोट मनिंग तमना थादहनगदगे टेक्ता कायदना महाकी अपाम मिखल मिरेप सिदा मखोइगी मिखल से कमदौना खनगदगे हाइबसे मसी लैरिबा सिस्टम सिना अखोइ तौबदुना अदुम खंगकनी उरकनी अदुना आई मसिदैदा थोइना हाइनिंगदे अदु अखोइ नहा मोइना अखोइ मयामना खनगदबा लौगदबा डिसिजन से करिनो हारकांदा अखोइ से अखोइगी कइनोसे लैरिबा प्रोसेस लैरिबा सिस्टम से मसिदैदा करी करम्बा मखलगी सिस्टम अमा ओइहन्निंगबगे हाइबसे मसि लाकदौरिबा मिखल सिदा लोइना रिफ्लेक्ट तौरकदौरिबनेबा अदुना मसि करम्बा मखलगी रिफ्लेक्शन दो अखोइना पामगे हाइबा तारगदि अखोइना ओइहन्निंगबा रिफ्लेक्शन थक्तोक हन्निंगबा मंगाल दुनेबा अखोइना लोइना थक्तोक अनलकपा यायबा अदु करम्बा मंगाल पामबगे हाइबसे अखोइ मियाम प्रजा खुदिंगमकी खुत्ता लई अदुगा लैरिबा मखोइगी मखुत्ता लई हाइरगसु मदु पांगथोक अनबदा अयेत अपन पिहंदनबा लैंगाक्सिना अमदि ईसीआईना करी तौबगे हाइबदुदि अखोइ येंगबा ताबने मतम वाटली हुजिक अदुगा अहानबदा अखोइना इसादा क्वेश्चन हंजगदबसे अइना कंक्लूडिंग रिमार्क्स ओइना अइना हाइनिंगबदि अखोइगी ngasi लैरिबा लैबाकसे खुनाइसिदा अखोइना हिंगबा मतमदा how happily I am living my life aigi imung se kayam nungai na hingige nungai ba not in the sense paisa nong sa da natraga so ai ngasi pukning wakhal isa je nungai na tumbra nungai na pothabra natraga na wakhal da awaba tension ta na pik thanbra natraga na ai khoi se karamba makhal gi punsi marel da hingi bage haiba se ai koi question taugadabani isana isada wahang hangjagadabani masigi paukhum aikoina pijagadabani adugi matung ina aikoina thabak pangthokadabani aduga ngasi kaithel da bazar da pauna bazar da oisnu thangal bazar da oisnu greater imphal marakse sidaida naha mayam ama aikoi class 12 loisandriba 10 11 kariba angang inau mayam ama ngasi part time gi thabak yauriba दुकान फंबा यावरिबा फार्मेसी फंबा यावरिबा फी योनबा यावरिबा होटल फंबा यावरिबा मयाम से मसीगी पुंसी से अखोइ कमदौना कनबीरगा मखोइबु अफबा लंबी अमदा पुबीरकदगे हाइबना चिंगबा मसी पुनमक से थबक फंगदबदगी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम मयाम लाकबदगी नेबा अदो अखोइ प्रजा वोटर मयाम सिना करम्बा सजेशन पीरे हायर कांदा सिस्टम सिदा कमाइन तौरगा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से सॉल्व तो हनगनी ड्रॉप आउट की रेट चांग वांखलइबा क्लास 12 लोइसलगा 10 लोइसलगा मखा तंबा ngamaktriba हायर एजुकेशन दा चंगझनबा ngamaktriba लाइरिक तमना तमना लाइरिक त माइ ओनझनदना अखोइ ngasi पैसा तानदबा यादे हाइदना एक्स्ट्रा बर्डन नम पुखलइबा मयाम अदगी ngasi लैरिबा सिस्टम सिदा जॉब वैकेंसीज मयाम अमा लैरिबा जॉब वैकेंसी मयाम सिदा कौरिबा थबक सिगा मसिंग चानरिब्रा number of posts yankai humpu koba matamda number of applicants na lising marfu maudra lakh ama oirakpa asumain toba post ani ahum koba matamda mi lising amana karigi form thajalakpa haibana jingbase akoi responsible citizen ama oina akoi question tawraga akoi system sida ida akoi achauba contribution ama pina na ba hotna gadabane ba aduna understanding the system haibase understanding the society neba aduna sigi instability lairiba अखोइगी वाखल दंगसी डिस्टेबलाइज तौरे इसे आइना ngасai अहानबा राउंड हाइजगिबदो अखोइगी माइंड से am डिस्टेबलाइज ओइतारगदी सोसाइटी सिदा अखोइना अफबा कंट्रीब्यूशन पीबा ngमोयबा अदो करी करी फैक्टर ना मरम ओइरकांदा आइगी पुंसी से स्टेबल माइंड अमा ओइना हिंगबा ngमक्त्रिबनो करीगिनो आइना अवाबा आइगी इमुंगदा आई कयामना अवाबा थेंगनरिबगे हाइबसे मसी अहानबदा क्वेश्चन तौगदबने मसी करी तौबीरगदी लेंगाकना अखोइदा को अनबा याय हाइबसे मसी अखोइना वाखल खंधरे हारकांदा चौबा असिगुम्बा निसागा इपाक्ता तावदना ngasi naha kaya ama manga iba thabak tawningbagi kangauna dana thabak phangdaba mayam ama masidaida drop out ki rate wanga iba mayam adagi part time gi thabak na hena maru oina khangala iba mayam lairik tamba tokthoga asiguma mayam je loina yenga kanda si aikoina kanagi mafamda demand tawgadage kanana masigi promises mayam se aikoigi demands mayam se kanana fulfill tawbirakadage haibase masi khangna aikoina problem karino masa khangdok patai problem dugi solution karino oigadage khangba tai solution du kanana pubirakadage haiba khangba tai masi punamaksi khangna aikoina mikhal se niyom chumna pangthoaba
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Pasay, ay ngasi ako'y dialogue ki aroiba last question of the dialogue to Tejkumar Tongbram. Tejkumar as a youth, ko youth amo oy na ko ki lakadoriba tanan pan suba election pang to kadorib da voters sing the appeals kari appeals tawning voters sing the as a youth amo oy na. Voters sing se aina yamna man concern to haningi se yamna sound mind oiba wakhal chen be mi hai tare ko masi ma yeng bi raga ngasai gi akhoi gi criteria mayam leigre akhoi gi voter khuding mak na ko including the displaced citizen staying in the relief camp ko relief camp de leiba mi sing se makhoi phau yauna adagi chahi marfu suraba chatpa ngamdraba mayum de leiba mi sing adagi transgender sing adagi physically handicapped sing and the youth sing makhoi punmak se yamata chi thadana yan han bada haining ba se vote thada biyo nei haining masi mahaki khonjel mahaki voice ne mahaki manung de leiba achum aran do madu express to ya bagi achau tanja mane si chahi manga se aduna suksoi soidana vote thada biyo aduga ngasai gi relief camp gi matang gi do lan thok pa hai bisidi tamangam da pot moya lan tho matung da lan jenarak pasing haiba tare ko makhoi sing dusu handaki laiba mikhal sidadi pungning je kitang khak phada biraga tanja khar khaki ni ko ina haijai je makhoi su no modi santi oina asing moi ma kaina soina hanjal lakani hai ai su thajaba thamme ba maramdi sarkar gi phajaba thoksil me amasu ai paikhala kani nai thajai aduga relief camp de leiba sing se makhoi sing sigi su mapuning de leiba awa boiro nungai ta boiro punamak to munna khangaga nungai boiro sarkar na piba mogoi assistance mayum ma kayu sabiba su ai ure ado masi sing sigi express to buya na ba voting akoi polling station se special polling station hang dori ba relief camp khuding ta ado makoi relief camp da punna leiri se 50 around 50 60 oim be in khaliko makoi sing si su loim voting right pi dori masi su achauba concern amne ba nungai taba impact level leito mayam se phakang phatha biraga handagi mikhal asidi akhoi gi no electoral violence amta lehendra adu ngasai gi yamna friendly contest amu ohelaba aduga ngasai gi misak khanbese future gi damak ni ko na khallaga munna akhoi thada biu sugri soidena thada biu ahal angang amta khaktana stronger participation for a stronger democracy na mujulai akoina phajana participate tori go akoi phaduni aduga 100% voter turnout ohenjeba mi chama leibada mi humbu khangna khanbo ohen gumseba chama voter leibada chama mangna 99% voter turnout oita di mayam punna khanmina ba voter mihut tu di aseng bu mihut oigani thajeb aduna ai akon ko mada voter punamak akoi shanti oina mikhal je ohen mina si na punamak soidana munna wakhan tawbiraga vote thada biyo na isai apambodo adu thada biyo ai haijani duda koi shanti oina mikhal je pangthok poira sanu haibu wafmen thamjaraga Tejkumar Tongbram Desh Raj Yumnam amadi P Bankimchandra Meitei bu koi ngasi notice dialogue ta yawi bagi damakta loinana maru ina aitera koi youth ki overall mayam khanaba yawi bagi damakta amuko janna I am very proud thank you so much ko hum noi humbo aduga loina yengbiri ba koi punamak puju kaina bu ya thangjarage thank you so much thagachari good night